Saich orgel choque chajonilo li jarbon ni gota limang arin San Vicente uno. Jalak ki joko jishpichankili lok lakbit habanan ni naunak. Jokep chikapinkil tilak tachipar salihong chikalipar nak saich orgel choque chajonilo saich orgel aki choque rechish funilesh. Itokesh chaping jalak ki ustanach. Jalak tachipar abim ili abibala in hokanak. Joko chipichang inilok lakbit. Nakanaw chitya nakwanko sa shkutankili. Di kakalit kutam marach di railal kishkochak ni kako Jesus. Chiro kakal kutang ut kakal kokting kikwanjak sa lichakit ni kako Jesus. Hokanak joko chipichang ilibit. Nakshimako at kako Jesus Christ na walsot sintane salimak chanlilok lakbit joko chipichangkil. Reli kakitya naklao li ralash akoli kakwa. Ing anak up arnako mako puting anak up arnako palto salihong chiona salihong chikutan. Spanak li kakwa Jesus na ali railal na al chakli jale shkul chak salisyu am li kakwa Jesus. Utok chalen anak ko. Kokanakin nakakos sa kadyu am lao stan nakataw chishpunil. Abang kawak li kachol chish num sengkil marak kawak li kachol chirap engkil li nakataw li nakakul hokanak li kagwa Jesus amcha kaperesh ko yipal chish kuni li railal matoko tachiklao li ralash ako li kagwa hokanak joko chibichang rik ililok lakbit chain utkon chilibis joko chibichangkin. Joko chipichang ilibis nakataw sa di 315 sa lihet semane kikulak li Jesus.